gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nauma akong nagpaspasada ang kain. Ah, Ila ko kung ti tricycle ka. Kaya't siyaw, dakayon ti gumatang. pangusar ami ti kwarta. Padasak mamatag negosyo iti pakanan ni Jay Ilay. Anya? Bimaknangan ti gayam ka. Gapo iti pakanan a negosyo na. Ah. Kaya't mo mat atuladan? No diyo kaya tagatangan ti tricycle ka. Ilakok langan iti sa balay. Ay, saan? Di mo isukat ti tricycle mo iti kwarta. Anggal. Maibus ti kwarta. Ti tricycle. Saan? Basta, ilakaw. Nauma akong nagpaspasada. Enteng, di mo mapilit ni Kwarog no kasta. Masaya nga anak iti tricycle na. No kaimaad na ti ag negosyo, ay kat nasayaan mo't Anya nga tanugatangan ta ti tricycle na. Ay adakan ka day ta, Enteng. Ang asino nga ti mangipasada. Ado di ta ti mala driver. Anya, Narigat no sa balit ti makaala. Ay, nagmayat da dyan. Maray, umayak man nagtugtugaw dito'y tersinam. awan ka diti papanam ita apagtrabahuam. Urayek ni Kwarog ditaw ita itulod nak ijay ilay, maray. Awana day tricycle ni Kwarog, inlakonan ka ni Kapitan. Ay, kasyay. Apay mo't ngay akasta. Kunana ka no apadasan na ti ag negosyo iti pakanan ni Jay Ilay. Ay, sa bagay. Pagkwartaan mo't lakit di aday tamaray. No agpaili ka, mapan mo kasarita ni Maribana. Ay, won, maray. Ay lumugan ka laengan iti sabali at tricycle. Tawan driver may marituyang. Apay maray, awan ni Kapitan. Ay adda, ang busy ija barangay hall. Ay, sayang. Itulod na kumaijay ilay. Anya nga min aya ti gagaram ijay ilay. Agsapulak kumaiti mabalin mi apanggedan kin ni Badung maray. Apay, di kay agbangkag aya. Maupay kami mo't nga agmula. Maigas mo't ti mais, maray. Ay, no apay mo't amaegas dagiti mais ita. Tasaan mo't iday? Ay, jak nga rod ang mumaray. Iso amang kita kami laengan iti sabali a panggedan may. Ay, manong iti abang mo dito, iti one man. 20 may lang kail. Ay, naginan. Masubot to day ta. Ure kita niyaw. Sino nga iti agluto? Kan agserve. Ay. Sana parikod day ta. Agsapulak to iti agbalin akaw kan waitress. Ay, waitress lang yung tap no may mayat. Nang runa no balasang. Anya? Nasaysaya at no may sa abalasang ti waitress mo. Taado ti maawes. Ayunan niya. Nang runan with pleasing personality ako nada. Ay, kulit. Siyempre, tayo man nag-isam ti alaw. Damag kukit ag negosyo ka dito'y ili iti pakanan, Kwaraw. Pudno day ta na natuyang. Imay mat ita dito ni Uncle Kaw. Ay, nukas ta nga raw. Mabalin ti agaplay. Anya nga iti amuyo at trabahuan ko ma. Sirbidura Para ugas aka dagiti plataw. Ay, katun ano isuti ko nam. Ti importantay, adda trabaho. Sige, inton mapatarimaan ko dagiti lamisaan. Mangrugi tayawn. Ay, wan, ni Badungkaw, nalaing mo dayjay nga aglutaw, Kwaraw. Ha? Ay, mayat nga rod Isunti alak at tagalutaw. Ay, wan cook idi dayjay iti may sa asikat a restaurant tapno amaw. Ado ti amok a klase, ti panagluto ko araw. Kasta ka day? Anya nga dagita ko ma. Agluto ak iti apritada, dinuguan, giniling, paksew, kanda dumabay. Uy, mayat nga rod kasta. Sikan ti tagalutaw. Ay na, agyaman ako araw nga. Nalaing ang agluto, no, adda mailuto
Ay, katsimpre talaga nga da. Gamnay, nanginat iswildo ka. Di kay hagdanag. Kabailan kayo aswildoan iti kayat chow. Ay, yaman nakmanay, kwaraw. Wanted waitress with pleasing personality. Kunanamot dayta, warog. Wine, kagawad ko nang. Mabalin ka di nga ipaskil ko pa lang dito isturmaw. Ay katuan bareng ada makakita. Kat ada agaplaikan ka. Hey, agyaman na kagawad ko nang. Agsapsapulak ngamin iti kadwak kay. Masapul ka di pa'y with pleasing personality. Katuan mo't tapno ado ti umay mga no napintas ti kadwak. Aya, Pampanunutak ngamin kat hustaw tinakuna ni Anggal. Nanginamot gayam ti abang ni Kwarog iji ili. anya. Binulan ti abang na. Sa bali pa iti paswil daw. Ay, talaga mo't di akas ta Ada para inaw, para lutaw, serpidura. Huh? Madanaga na ka. Ay, depende day ta no naimas ti lutuan da amakan. Kumaano, iso lang. Saan mo't nga ron ta nagaduda mo't nakakompetensya na ijay. Sa bagay, ang sinwer chan mo't di day ta, integ. Masapul na diskarte ni Kwarog. Kuna ni Anggal, masapul nga umisam ka itinasam 8 analine. Anya? Isimam dagiti customer tapno maawis da nga umay mangan ditaoy. No problem, manong kwarog. Ni tata badong ti tagalutaw, ni nanatuyang mati dishwasher. Kat, da kayo mo't ngay, manong kwarog. Siyempre, siyak ti manager. Siyak ti agyan iti counter. Ay, awan ka di ti security guard, manong? Sana na masapul da ita. Isupay maswilduan no bilang. Manong, anya ti order yun? May sama na fried chicken, lechon baboy kan lechon manok. Nagadon? Ada ka di kadwayo amangan? Awan, sisyak laeng. Hilig ko ngamin timangan iti puro karne. Kasta ka di, manong? Ay, mabit lang aron Ken sabaw ti papaitan wadda. Ken sili, siyempre. O sige, mabit lang arod, manong. Ay na, kanayo nak nga umay mangan ditoy. No kasta kasam iti isem mo. Anya? Umuna nga gawin din to yan. Nagpakada akon kani Kwarog. Sige, sumaruno kaminton kin ni Analine. Nanatoyang, nagawid gaya man ni Tata Badong. Wen, sumarunutan tumuten, kalpasan apumanaw day tamay sa customer. Kalpasan akin na ti daddo mga order na. Ay, inturog na matandita. Ha? Kasanon no saan amariing, nana. Kat mangrikap tayon. Ay, wala niya. Ay, masapul ari ingamaw, tarumwar meten day ta customer. Sige, Analine. Riing mo day ta customer mau tagbaya-dain. Ririingak mat itay. Ngam kasla igaggagara na tagin tuturog, manong. Ha? Ay, saus. Amangan mo no awan kwarta na pagbayad na kadagiti in-order na. Ay, masapul aringin niya. Tadi pa'y nakabayad kanyak. Nay, agbilang ako niti koleksyon. Sapay nang rekap amin nun apagtagilakwan. Rumbeng kumaan nakarikap tayon. Ay, nanatoyang. Tulungan nak amang riing itiday ta tao. Sige, duwata amang ringken kwa na, Analay. Hold up na itoy. Dinatanglan! Itadyo kanyak akwarta ang naglakwan nyo. Tapno saan kayo apatayan? Ay, kasyan na kuma. Manong Kwarog! Ay, ibatang ti kadwanay. No di mo kaya't nga umawag ak iti police. Ay na, agpagpakaasi kami kan ka. Ay na, maasi ka kumamot aapaw. Umawag ka iti pulis. Patayot na ito'y kadwayo. Ibatan na! Ibatan na!
Ay na. At apaltog ko dito, kapwa mo yaw. Ay, kwa. Muntoy amin dahil ta kwarta. Oh, tanto'y tibag ko. Ikabilyo amin dito. Ay, buwisit talaga ang kail. Ay, Kinaratim ko man di holdapper ah. at damot ngamin paltog na. Hinted ko amin kan kuha na koleksyon, may. Ay, una yan. Awanan ati koleksyon nyo. Nagadwa biktimain na dita. Sakpay lang mo tinapili na. Apa, dapilin da yan, dagita tattao no umatake da. Pudno adi makal ti populasyon dagiti tattao dito'y lubaw. Ti makal mati populasyon ti managdakdakas ko na ba? Ay, nagsakit tinakam kawang kay. Alah, aganos ka. Ikararag mo lang nga nasapay ko mata matiliw dahil dyan holdapper. Anya, na-hold up ni Kuwarag. Kasta ngagpaiso ba daong? Ay na, kasta unay abuteng kaw. Ado nga min din nagbalin na customer ni Kuwarag. Ang muda nga ado ti koleksyon na. Naimaglakit din tainted na adagos ti kwarta. Uwin ang anyangay ti paggatang tayo ti sumaruno ang mailutaw. Ay wanan niya. Agsweldo tayo inton katapusan dahil ito abulan. Ay wan. Ay tinasayaat. Inak pa'y la umutang kinimari ko anang. Iutang mo ti sweldam, adi mo pa'y naawat. Anya pa'y kumangay. Talaga mo't akas tatibiyag ta ba daw? Nabalin ka di nga utangag pa lang ti sweldo yaw, tataba daw. Anya, Ha? Amuyo mo tinabasamak. Kinapudno na. Imutak pa ni ti kwarta. ay, ay kitwanan na, anya kay nga raw. Awan ti mabalin mi Kuwarag. Agyaman nak. Sana balay, tamumimay tanapigsa tinigosyam. Bareng masukatan na dagos ti kwarta na pukaw-kaw. Patyam nga min na masukatan to Tapno makasweldo kami matay. Kasano da ito yan? Dandan ni pangaldawan nga maawampay umay ditawi. Win nga raw. Agipapudo takmanin kadagiti sidain. Tadi pa'y mo naksayan. Dagiti mo't sigod na pakanan ti papapanan dagiti tao. Tinasaya at rumuwarak pa'y bait. Inakagpaangin di tarwal. Sige, itataba daw. Hay, uray da kami kin ni Analine. Awan mo aramidin may. Mala, agtugtugaw kayo pa'y lang dita, nanatuyang. Idumog mi payla ang biit dito'y lamisaan akwaraw. Tinasayat. Mangrikap tayo no kastoy akanayaw. Ha? May kami man mat ka ni Anten. Banang. Unang gail, agyaman tayo may kayaw. Ay, da kamin sala ang ti customeryo dito, oy Kuwarog. Nga ro dantay. Ala, agpili kayo lang iti kayat siya akanain. Ah, Mabalin nyo ti mga niti urayan niya kayat siya akanain. Ha? Wan, kapitan. Kapitana Banang. It all you can ditoy. ay, agyaman nga ron no kasta. Madlaw ka. Kat nabayag samot analuto ti makan alako da Kuwarog. Kasta nga ron mo tinadlaw ka. Sana balita, libre mo. Hanggang, agpresenta man kas driver yaw. Ha? Day. Nang rik pa kaon, tanalugi ako ni tinigusaw. Anya? Ay, dahil ti kung kunak iday. Ay, Sa akong ti mangipasada iti tricycle lagi natang yung kanyak. Kaya uwin na, takaasi kamit. Ay, agyaman na kang kay. Awanan trabaho yung ita, kan kabadong, maray. Awanan amaray. Tanang rekap matan ni kwaraw. Awan pa'y sweldo may. Aya, Itid nanto kano no adda kwarta na. Ay kitwon ko namilatan na. nakabut-butang matgayam iti ilay. Ada hold apa. Ay wun maray. Iso asika. Agan-anad ka mo dito'y tirsinam. Ada tao nga agturong dito. Am-amom ka dita. Ha? Ay sus. Ay maray. Iso day tati hold upper. Ay wun iso. Ay, di nakman angawod iti kastamar ito uyag. Ay sa anak ng agang angaw maray. Ay mala panawang ka ditaw.
Ay, naimbag tayo mawag ka adagos. Kat naipatiliw daday dya a tao, maray. Kunangamin kanyak ni Marituyang, nga iso kanuday jay ti holdapper. Dakkel a tao. Kabalan na ti ag trabaho. Ang day takitin ag hold up ter aramiden na. Kasta uday apungtot ni Kwaro nga nakakita kan na. Isuda kan ni Kabadong. Ay, ganda kayo gayam dito yung antibanang. Ay, wan. Kumusta tinapanan nyo kada uncle mo? Nagapumot gayam iti mental hospital dahi di ataaw. Ha? Anya? Nabayag da gayam masapsapulain, tay sublida kumakanaw. Ay, no kasta. Agbalagayam tinang hold up kan ka, Kwarog. Ay, pudno day ta. Ket swerte pa lang ni Kwarog Apay anak ko nam aswerte. Gaputa sukatan dati kwarta ni Kwarog hinuldap na. Ay, no kasta. Manglukat ka manan, iti pakanan, Kwarog. Ay, sanang. Subliak langan ti tricycle ko kini angkail. Total, at damatin kwartak apang sakak. Agpasadak langan iti tricycle. Ay, may mayat pa'y Kwarog. Ay, Kwarog, awan kas iti agan anan. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.